dwumadie ne egusu ya de bra wakwati ya de we ya de kawadwe de bra wo na ni nyina de se ensama do akwaso o man mu ne aman hodo so da ya trase ya dwenwe ho a na ya kan na fe aban ana aban atumi ehunu na watumi atu ho na ma wa si etua 19 billion enti se de China for na be ma esika ne de atu bo site ya ene o ha de se wo fa wo 19 billion a fa ma ye okay na dia me dindi Anthony Mensa na dia me strame ka ya na masin na kwenya mu na mai na mo na wonu se obi ni mu na o ka ho asem boni ya pa ene no kure ade high nsi ya no media for no na penti galamsey for no any manners no black meanwhile me hu ensuo say ni aye brown ensuo dem na me penti black ye mfua so say ensuo no aye brown na penti wo black ye mfua so say ensuo essay na mmom no nipa na ehye ensuo no omo wo ho de nka ye be nse nka ye aye manners no ye betima abo aban no amale tuo mu susa na sisi ano ma penti ye nyina black mu bebre wo ho no mu a omo nim adwuma no hu nim de ese ka omo ba dan ko omo besua omo hwase na adwuma no se kwansa na obeka waka ba se de say manners mu ye no mayama mu binum po say chain and robbers mi wa ntisa adwuma na ye na edididi ofi se kwan fa so adwuma no nya na ma kire yen say na mo ye no na mo pasa mo ye man interview so a mama nko makola mama nko agbobureshi mo nko be manners no na mo interview manners no so we bisa man o ye man interview na wona makra na say o di abro no eja ye fra say na na from Kwame Tawia yo Kwame na say obetumi ayekua na obiara na hyase de o kana ne kura kua ebetuma ye nanso onye madwuma no onyankopon bo abode no obo obiara ne de ebi ye sofo obi ye we media gold na me ye na nyame ne okay one day say one fatty na akwa papa de ye fa so no one day one factory e wa he fa sese ye hu hwe ekunfi awaya kunfi me ka mediam me sawala me ka mediam ye manum nya gufie amema ye gufie ana se ye ne ye ne ntokwanko a ese anro bes na ku yen o twi tua na o de ba so o se kakra ma me ampa no so komode no nanso tema na ye nya ye adwuma otimi kwa kakra ofo ha obabokọ na ye de ubetimi du sika to ha na obakwa baba beto obi amfa ese so okwa adwuma ene papa da roma so be shemu kina no enini to anya ne ntem ho obesise mra na maya osise ma ntem na se betimi a yeso ya nto so se yentimi a na ye ho de beye what I say ye best ye nua former MP anabo baba jame ye so no so munya mo former no me de na na wo member of parliament o nsere no na wo kosere de watwam na munya de amwa na adwuma ne de ye kwete ye form no de chambo district yesu ye ntuma pamfra na se de akwade de na me ne mkro no de mpa ye sa de yesu be twito ni bi na nyina ya da se papa eja wo member of parliament ye friend anabo baba jame le ti onu watwam no nya nte wo anabo amase ese wala boko de mama madwe na abomu ko me nkwa oba pa de ete ne se me ameka se ye fra me kwansa na me nua ba wotu ani hwe kuro yi a hwe mante egu ha nyina ye nkrofo a godo adwuma no mo nyina kobi no bo ekodi pa de abehwe omo yire no omo mba all of a side ye adwuma dakuru po ya se obi enjai na adwuma no ye be ye ndidie na mlante nyina be fie maame asam a ekoso no omo yire no majeja omo godo yi a ye jai sisi de ka e awle ho na ni nyina chi no papa ye ne se adwuma no ye metra se na obehye kina no ye nya adwuma na ye ntiafa ye na de angu fom oba pa abosum nsie ni ya betra fia ye ni aduane a ye die ni sky de to aduane ma ye no ye ma school fees mpo e problem sisi emre na so ye ntehwe ye no an se ye gu asati ma me etie betra wa me koma beku ye sa na me kra de e me ya kra ne se ana se de ha adwen kase pa ne se anka ye ne se one district one factory enu kra baaye ama ye hu sa akotia ye wo one factory one factory ansana akaye begu gold adwuma say ye njai kra ma me nka nya ya o bra yi waso ode me se one day one factory aba so say mai ade ye we kufi adwuma na ye no ya na amanfo ante ase ye ya na afa so me ka say obi twabom we kire so me ka hokora na omudi omudwuma na me abai no onyina ha bi utwabo no ha na nka bi ma no ye fra say mpacha fam Samson Daisy ye nkwe mpacha kame kwa nke free education no
twam and yes at busu no twam because makola bi ofie we 14 we anya school or dan e ko hwe school ma no na ben Andrew ya na e ko da ye na ade mu ye nya close ye wo so anya school wanya school da bi so ko hwe ko internet no yo say say so ko hwe obohu ayi e ko hwe grade no grade ye 14 na hu grade no school no ye de na to baby school no omba no to baby ayi hwe ye we hu ye hu school enti we hu no so wie no we hu no e so ko office na ko ka tena no mpe baby de no say free education no 1 to ahan 6 to to just ahan enti cut off na kan wo hu 14 no ayi hwe no ono so a the school bi ama hwe ama na say free education na mo kan say ye entro ye hu hwe books to amuto nyina mu ngi ato school bi so mu ngi atua ne say ntua ya de ne hu say ya na ye hwe ye mba enti u balance si a unya school wo he man ye ko na ko hwe school man no ye ko da private and as public that be school private private so when you school into when you school no see school bi no wa ko be dey be ye these are ba so na mo ka say free education no ye nti ase challenges are no because anapay asatenra kra no me ami colleague back on so by pay school won so ye wo bento wo katumento na ni so nyina ata no enti munya de ye mi ehu na ni so papa ni school ne ba no anya bi ya fra say da me de masa akwatia no me patchom some mind no direct and indirect no the people involved no are many enti esra ban ni say enye ye pese ye besensuo ana enye ye pese ye besa asase but nipa ekura adwuma we no ana se nipa adwuma we hwom no e do so bebi enti ye besra ban say so be regulate no na ama nioma na ye pepe pese na ba ye nsensuo na ye nsa asase na nipa nso dodo na wo man mo nya adwuma nya no omo benya adwuma ye na obi aho beto na mesese bebo pa free education no sabi obi na ochiri for asem pakodo ode ba eye ode ase ye nyina na ye paniye na mom no ye sra ban se adwuma we de oguna ebe ha o man mu nyina medase kawadwe dwumade ne de brɛ no Newman College of Nursing Adaroma ɛna yɛde kawadwe dwumade ɛde brɛ wɔ Newman College of Nursing say fankwala ekɔ school waho na wɔwie no ɔbɛ nursing awɔ mpaneɛ ɛne me ka kyerɛ wɔ wɔwie pɛ fa ne bra akwatia because said there 6 billion 2 billion 60,000 ɛhwan no ɔmobɔbɔ ne yɛm sɛ adwuma me begyae no ma ba betra na ka hye wa ha nya asam ketwa wodo na te sen yo wa domenia wa mo se one day say one fancy scan the small boys kora enti president ya bo se a wo mra ha ma ha kra dia hwe ni ha amani ya humenia kwadu na meton de se me so kra obi ento kwadu ne nkatia na kwadu kwa me twa na mu nyama na 2 cedi ni 1 cedi wo mo nto me nua pia wata kra ya firi na kwadu she esa wala pia wata oba ya ja na nyankomodie amani ya mi hu no ba ya me bazu ko school so asem be si school ono wa amadan wa amahwe me haidan asem me ba ko school so si agodu aguda mu agu be matifie me ye de na kwadura me so ekura ya to na me ni bi ahwa akwale eti me sra nana so nani na no me hwe dan mo ne godu ne mayen na me ma no so nya adwuma nye na ye ma no so ye so a manya bi ato ne so de bi abehwe nkwala na boa me ma no si e jani nyina ma me ma na ye ma no ye bewu na me ma so jani nyina boye so mo so bewu eti ya hwe yie na sakura no nketenkete na omu wiawia yen ya de to so na ma bawia sese me nua woda hokura na wusuro won so na me buafo a me ho wo so no aban nwumu anka wa boa yen pa ma esra na ho mo aye na bibia kwalum suo bra na wo tumi nka be mu de ha mo kwan wo mo nya mema wo eja ma me de eja nka sansa eja ye fra ya fra me kwabranchi kwabra yen kwa oh me sra ban me manyi I'm 76 me mane me ofa asefo ana omo kwa onwa me bi edi se enye me ofa se ba kwa na yire na jai o se me na yire na jai o e bia o mo adwuma wa se fa ni face 2 minute man tie no ye beja o ana nya sa ban small scale onka oso ntwe mu on regulate na mai because krom ha de se edin o koko e be free o ka se om free so no kore tie srew na ogum mai ya